hatimu. Menyasar. Segi jaring jaman idan aki kelakuan sing beli mancing akan apa di wiki sini apa di wiki bunga bagi arep ngomong apa nuker lagi. Goyang, 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 goyang. Segi jaring jaman idan Hey, aki Jos. kelakuan sing dimancing awur, awur. apa di wiki sina apa manjating aku bagian arep ngomong apa kayak aku asa ingat. Pak Hajat sini Pak Hajat. Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Hajat, Asa ingat. Pak Hajat. Ayo ini siapa yang ini ya? Abule. 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 Nuker dulu. Kakak lu mah susu ruduk yo, asup yo. Baci beng. Lurusin sasi, makin terkenal diri. Ingin jadi bina, terkenal kaya arti. Yo, goyang lagi Pak Hajat. Pak Hajat. Sing dikenali rasanya asik lekang limari-mari Baci beng segi jaring jaman idan aki kelakuan sing dimancing akan apa dewi kisina apa manjating panggung sing penting jogiti nana kidangan. Pak Hajat ayo dong Pak Hajat ya awur-awur Pak Hajat yang mana Pak Hajat ya ini Masih dulu Pak Hajat. Pak Hajat. bos apa nih? Bos Pak Malaysia Hajat. jauh banget ke Malaysia kenapa nggak di sini jauh banget sih ya Allah. Hajat. Bos Malaysia. Bos Malaysia. Au, baca. Pak Hajat. Baca. Lurusin sasi, makin terkenal diri. Ingin jadi bina, terkenal kaya artis. Buat Sugiono Lovers. Apa-apa dek? Bos bule. Bos bule. Segi jari wong jaman idan. Apa ini sawe? Jos. Aki lakuan sing ble mancing akan. Apa di wiki sini? Apa di wiki bunga? Sing penting joget di lelaki dayang. Bos
Bos bule. Oke, iya mah terakhir. Bos bule. Bos bule. Udah? Bos Henry. Bos iya nih. Udah suri sama. Iya. Iya mau. Lurusin sasi bagian terkenali yang jadi pila terkenal kayak artis. Bos habis ya. Masih ada. Nana Gidayan joget sing dikenali. Rasani asik tegang di mari-mari. Sekian jarimu jaman idan aki kelakuan di luar makan dulu muridnya. Apa dewe ki seneng jujur operator nu pusing. Operator raga garuk sayang. Ih. Monggo bos-bosku. Pak Hajat, masih aman Pak Hajat? Seki cari wong jaman idan aki pemuda ingli mancing akal. Apa dewe di sini tanpa manjat di panggung sing penting jogeti lain lagi daya. Matur suwun. Matur Kita suwun. asar dulu ya. Kita break dulu untuk sholat asar ya.